Okay. So again, good evening to all of you. Selamat petang. We will continue the lesson on chapter 15. Okay. I would like to direct your focus in this matter. Alright. Kita akan belajar tingkatan 4 berapa ni? Tingkatan 4/15. Okay. On 4 chapter 15, which is what we call it as reproduction. Okay. Reproduction, development, and growth in human and also animals. Kalau saya terpaksa tulis tajuk panjang dia, pembiakan, perkembangan, dan pertumbuhan. There are a lot of matter that we need to look back into this chapter dalam manusia dan haiwan. That's why this chapter is a lot of things. Kita bukan belajar berkenaan dengan apa itu spermatogenesis dan oogenesis sahaja. Bukan itu saja. Okay? Animals. Alright. Dalam bab ini kalau kamu tengok tajuk itu memang panjang. Okay? The title is very long, which means there are at least three particular things that you need to cover in this particular topic. Okay? Which is reproduction, development, and the third matter, the growth. Okay? So, when you look into the graph, okay? I'm not sure whether I have learned this with you or not. Kita dah belajar ini ke belum? Kita dah belajar ini ke belum? Have we done this chapter or not with you? Have I? What is this? What the? Question? Have I done this chapter with you? Not yet, right? Dah ke belum? Hello? I think no, right? Okay. So, when we learned chapter 12 before this, regarding neuron system or nervous system, sorry, not neuron system, nervous system, ataupun kita pakai sistem saraf manusia, right? There is another part of that topic, chapter 12, on system, endocrine system. I repeat, sistem endokrin manusia di belakang bab yang sama. Okay, dalam bab itu kamu belajar, ada kelenjar-kelenjar tertentu menghasilkan hormon-hormon tertentu untuk fungsi-fungsi tertentu. Okay, kelenjar, hormon, fungsi. English, gland, hormone, and the function. Okay, that one is very, what we call it? Very straightforward. Okay, contoh insulin. What's the function of insulin? Okay, insulin function is to control the sugar level in the blood. Mengawal paras gula di dalam darah. Dihasilkan kat mana? Di dalam pancreas. Dirempeskan kat mana? Pancreas. That means secreted in the pancreas. We put that aside. Today, we are trying to explain on the hormone. The hormones which regulate the female reproductive cycle. Saya ulang kita sekarang nak belajar berkenaan hormon yang mengawal atau apa? Kita panggil apa? Kita pembiakan wanita. English, female female reproduction or reproductive cycle. Okay, what is it? Apa ini? Senang je. Wanita tiap-tiap bulan datang bulan. Saya ulang Wanita tiap-tiap bulan datang bulan. In other words, it means that every month the mature lady after puberty they will bleed. You know and I know, right? Kita panggil height in English menstruation. And the thing is repeat every month. Setiap bulan dia berulang. That's why kita nampak kat sini kita panggil kita cycle. Jadi macam mana benda itu berlaku kita nak cepat faham So for you, let's say you know already. Kalau kamu memang tak mahir, jangan buang masa. Straight away terus jawab soalan ke depan. Okay, memang dah ada, saya dah bagi. Sekarang kita nampak. Kita nak cuba faham balik dengan cepat, maybe 15 minit, 15 minit ini, ingat balik.
Macam mana graf itu boleh main turun? Dan ada berapa hormon? How many hormone that actually works in this female reproductive cycle? Dengan senang kata, kalau saya buat satu gambar aja yang senang untuk kamu faham, okay? Kita pertama sekali perlu faham, graf ini ada 3 bahagian. Biasanya lah, ada 3 bahagian. Okay? Untuk memahami graf ini, kita perlu tahu apakah tajuk, the title of y-axis and x-axis untuk paksi y dan paksi x. Contoh kalau kita tengok paksi y itu, biasanya dia akan mula dengan paras hormon. In English, hormonal level. That means more or less, right? Yang kanan itu, the paksi x, the x-axis is what we call it as hari, or English we call it as day. Okay, that means we know roughly what happens during a cycle. How many days roughly? Kalau kita dalam standard syllabus, roughly 28 days, 28 hari. Okay, jadi macam mana benda ini ataupun satu kita nak faham, kan? Kamu perlu ingat balik dulu, apa sebenarnya hormon? What actually meant by hormone? Okay, what is hormone by the way? What is hormone? Boys and girls, may I ask you, what is hormone? Hello, are you there? Or you just want to listen passively? I'm okay ya. Nak dengar saja ke ataupun nak bercakap? Kalau bercakap lagi senang lah komunikasi. Yeah, yes, Henry, kenapa? Yes? Apa itu hormon? Siapa nak cuba jawab? Ini nak SPM ke? Hello? Hello? What is hormone? Hello? Anyone? Apa itu hormon? Jangan buang masa. What is hormone? Yes. That's why I'm worried now lah. I don't want to do online lessons like that. Like, Paushen. Are you sleeping now or are you listening to the lesson? At least give me some response. I need some emoji or whatever. Tell me that you are still awake. Okay, very good. Okay, chemical messenger. What does mean? Ataupun dalam in BM, isyarat kimia. Okay, isyarat kimia. Dia sejenis isyarat kimia. Yeah, you have said the word that lebih lah. Chemical messenger, meaning that it is a chemical that your body use to communicate from one cell to another cell of different location. Okay, dalam bahasa yang lebih senang faham bahasa Melayu, hormon ialah satu bahan kimia, isyarat kimia yang dihasilkan untuk komunikasi antara sel dengan sel lain di lokasi atau tempat yang lain. Contoh, otak nak bagi tahu ovary. Otak nak bagi tahu ovary sekarang, sila hasilkan apa? Follicle. Sila kembangkan satu follicle. Apa itu follicle kejap lagi kalau kamu lupa dah? Okey, otak nak bagi tahu. Bukan otaknya cakap, oi, keluarlah follicle. Oi, come out lah follicle. No, it's not like that. There must be something from the brain sending the message to the ovary to let the ovary carry out its duty. Do you agree or not? Yes or no? Do you agree or not? Can I have a signal from you? Yes or no? That means your brain need to tell the ovary, right? Very good. So how it happens, how that thing actually works, as I mentioned before, that is the hormone. That's why the very first thing, allow me to use yellow to indicate the, what we call it, untuk menunjukkan apa panggil naik turun hormone. Okay, the first thing that I need all of you to know is, okay, if the line here indicates 0, the center, okay, or we call it the center, pusat lah kan, is 0. You need to know the very first thing is that there is no hormone that is in your body. Tak ada satu hormon yang dalam badan dia berada pada kosong. Never. They will start at least at, for instance,
somewhere above 0 lah. Like your body now, kita ada hormon. Hormon tak tinggi. Hormon itu tidak tinggi. Okay? Faham ke tak faham? Dia mesti pada arah tinggi daripada kosong. Never be 0. Okay. So let's use the first line, yellow lah. Okay. Allow me to introduce. There will be the first hormone that actually released by the brain higher than normal. Dia akan mula naik. Okay, then you notice that it goes out. And then another higher. My point is, the first hormone that goes up. Okay, this yellow line indicate the first hormone that we are going to say today, which is FSH. Ataupun kita panggil hormon apa? Perangsang follicle. Follicle stimulating hormone. Okay, from where the FSH, if you want to make your note right now, okay, to make it simple, there are 4 hormones that communicate among one another. Okay, there are 4 hormones. 4 hormon. Ada 4 hormon iaitu FSH, LH. Lepas tu estrogen. English will be estrogen. OES. British English. ES pun terima American. And then we have progesterone. Okay, to make the life simple, these two. Oh, sorry, I should use blue. FSH and LH. Dia dihasilkan dari mana? They produce from where? And then estrogen and progesterone produce at where? Okay, FSH LH come from pituitary. Pituitary gland. Okay, ataupun kita panggil, okay, kita panggil apa? Kelenjar pituitary. English pituitary. Okay, what estrogen and progesterone come from ovary. Ovary. You get what I mean? So, very first thing is the FSH goes up from day 1 after your menstruation goes. So after this, after bleeding, okay, the FSH start to now release from the pituitary gland, going to the blood. Then sent to the ovary. From blood, sent to the ovary. Dari darah, dia bergerak hantar ke ovary. Jadi, izinkan saya tunjukkan nota kamu dulu. Kalau kamu tengok nota kamu, here. Okay, tengok gambar raja ini. Kalau kamu tengok gambar raja ada kat dalam nota kamu muka surat yang ketiga. Okay, kita tengok ya. Ini ovary. Maksud dia, sekarang kamu perlu faham. Okay, dalam ovary, saya lukis ovary kat sini. Okay, ovary ada banyak biji-biji kecil. Bentuk ini tidak, saya selalu tidak. I repeat that this is ovary, assuming this ovary. So inside a loss of circular structure, which di mana salah satunya akan mula menjadi besar. You understand what I mean? Why one of it need to be grow big? Kenapa dia perlu bertumbuh jadi besar? Sebab dia nak keluarkan ovum. Setiap satu ini kita nama dia sebagai follicle. English follicle. Itu pasal apabila FSH itu meningkat, gambar raja dia, allow me to use black. You will notice that the diagram, yes, something is growing bigger. And inside this something also, dalam dia ini, saya gunakan hijau. I use this. Okay, inside this. Dia ada sesuatu yang hijau. Saya guna hijau supaya anda boleh faham. Okay, dalam ini ada sesuatu yang hijau kat sini. Okay. Dia menjadi makin besar. What is the name of the structure? Apakah nama struktur ini? Inilah kita panggil follicle. I repeat lah, follicle. Ataupun follicle. Dia akan jadi besar, makin besar. Kalau kamu nak belajar nama dia, ya. Masa kecil kita panggil follicle prima. When it is small.
When it grow bigger, kalau dia jadi makin besar, kita panggil follicle secundus. English secondary follicle. Okay, you have to note that. And when it becomes so big, okay, and the next stage right after that is to release something out, which I just now I draw in green. Kalau kamu tengok tadi saya lukis dalam hijau kan, ini. Okay, dia dikeluarkan. Okay, dikeluarkan. Benda ini dia lepaskan keluar. Okay. Momen dia keluar itu, ataupun sebelum, kita panggil follicle graphia. Graph. English Graphian follicle. Okay, size dia maksudnya dia akan keluarkan benda hijau itu. Jadi follicle itu apa sebenarnya? Kalau at this moment you still ask me about what is follicle, now I tell you, follicle is not just a cell. Follicle bukan satu sel. Follicle ini kalau saya terpaksa lukis untuk anda faham, ya, dia besar ini betul. Dia dalam ini dia terdiri daripada banyak sel. Okay, allow me just to point you on the Google, perhaps you can see the thing clearer. Cuba tengok kejap ya. Nanti saya akan tengok apa yang kamu komen kat situ. Kalau kamu tengok follicle. Okay. Do you notice that? Follicle is a structure. Follicle itu satu struktur. Inside contains a lot of cell. Banyak sel. Sel follicle nama dia. Follicle bukan satu sel. Follicle ialah satu struktur. Dalam dia mengandungi banyak sel. So itu nama sel follicle. Okay, kalau kamu tengok, senang kata. Nampak? Ni dia. Banyak sel. Kalau saya terpaksa untuk kamu tengok dia lebih faham, dalam silibus kamu untuk menyenangkan kamu memahaminya, kejap ya. Mana saya ambil follicle? Saya nak tunjuk itu pun tak ada. Kejap ya. Yeah, ini dia. Okay, yang penting nampak banyak sel kan? Dalam silibus kamu ini, sel ini semua panggil sel follicle. Okay, maksud dia, follicle makin besar kan? Kecil, besar, besar, makin besar. Makin banyak sel ke makin sikit sel? Makin banyak sel ke makin sikit sel? More or less sel become when it becomes bigger. More or less sel. Yes? Tidur ke? Sleeping? Are you sleeping? Yeah, become more. Okay? Fungsi follicle ialah merembeskan hormon. At this moment, I'm teaching you the simplest way. Okay? Maksud dia sekarang, dalam itu banyak sel, sel itu akan keluarkan sejenis hormon. Izinkan saya guna warna yang kedua. Warna kedua saya guna hijau juga, tapi hijau yang lain lah. Ya, ada satu hormon juga, dia memang sentiasa rendah. Okay, saya ulang ya. Tak ada hormon yang akan sentuh pada kosong. Dia paling tidak pun macam ni. Paling tidak. Okay, jadi ada satu hormon ini, lepas kuning, FSH dia naik, dia pun naik. Nampak? Dia pun naik. Apakah nama hormon itu? Jawapan dia, hormon estrogen. Estrogen pun naik. Disebabkan apa? Sebab FSH merangsangkan follicle menjadi besar. Satu je follicle. Follicle itu makin besar, dia pun mula keluarkan makin banyak estrogen. Makin tinggi, makin tinggi. Okay? Jadi, darah sekarang banyak estrogen. Darah semakin banyak estrogen. Jadi, apa yang dia akan berlaku sekarang? Otak sekarang akan terima satu signal. Maksudnya anterior pituitary akan terima signal. Apabila estrogen makin tinggi, ada lagi satu hormon yang biasa pun sama biasa rendah. Itu平时是很低的. Tapi sekarang dia menaik. Okey, ada satu hormon estrogen dia dah bagi tahu. Sekarang kamu perlu buat something. Jadi dia pun biasa makin tinggi dah. Jadi dia pun dia meningkat. Kenapa dia meningkat? 这么那个红色的
会起. Kenapa? Sebab estrogen itu memuncak. Estrogen itu memuncak. Makin tinggi sebab makin besar folikel. Estrogen makin tinggi sampai ke muncak. Jadi dia menyebabkan otak terima satu isyarat. Perlu rempeskan banyak hormon. Anterior pituitary anterior itu tolong rempeskan hormon LH secara banyak. Okay, sekarang 3 hormon dah. So, apa yang akan berlaku pada kita punya follicle sekarang? After the LH become grow big, right? Yes. If I can draw the diagram easily on the screen, kalau saya cuba lukis, maksudnya di sinilah kita nampak dalam buku. Di mana benda hijau kat dalam itu, hijau kecil itu dilepaskan keluar. Okey? Apakah nama proses itu? BM ovulasi, English ovulation. Maksudnya ovum dikeluarkan dari apa? Follicle. Jelas ke tak jelas? Jelas? Okay, good. Dan sekarang yang hitam itu stay di belakang tau. Hitam itu, follicle itu. Dia akan tukar. Saya gunakan warna coklat. Dia akan mula tukar bentuk. Dia akan jadi benda yang lain. Saya ulang. Follicle itu lepas dia keluarkan dia punya ovum, dia akan jadi benda lain. Dia akan menjadi benda lain. Bukan lagi bulat, tapi menjadi bentuk yang lain. Nama itu kita panggil apa? Kalau BM kita panggil corpus luteum. English, corpus luteum. Jadi, kalau kamu tengok dalam gambar raja atas, tengok ya, hijau. Tadi estrogen disebabkan oleh follicle. Follicle dah tak ada. Follicle lepas dia dah keluar dah tak ada. Jadi, apa akan berlaku pada follicle? Follicle itu akan tak ada. Lepas itu, estrogen itu akan mula berkurang. Semua estrogen 开始没有 why the estrogen somehow reduced? Because no more follicle. What? The follicle change into corpus luteum. Here, I introduce you with another hormone which I put it in purple, for instance. Okay, asal cakap hormon, biasa pun rendah. Dia rendah aja biasa. Okay, tapi disebabkan ada warna coklat itu, corpus luteum itu mula terbentuk, dia pun mula naik. Yeah. Okey, macam mana dengan yang kita punya merah LH, dia akan mula kurang. Tak ada isu. Jadi, kenapa purple itu naik? Kenapa purple itu naik? Sebab ada apa? Sebab ada apa? Corpus luteum. Nampak tak? Jadi, purple itu ialah apa? Bukan hormon LH, bukan hormon FSH, bukan hormon estrogen. Kita ada hormon yang lain, nama dia apa? Rupanya progesteron. Jadi corpus luteum itu sekarang dia akan makin besar dan kalau tidak ada apa-apa berlaku persenyawan, dia akan hilang. Dan apabila dia menghilang, dia bukan menghilang lah, nanti kita akan guna perkataan itu degenerate, menyusut dan hilang. Jadi kalau dia makin kecil dan hilang, itulah pasal kita punya progesteron akan turun kalau tidak ada persenyawaan. If let's say no fertilization, so the progesterone now will reduce. So what happen next is that another cycle will come in where when the progesterone goes up, FSH again will goes up. It's a cycle. It is a cycle. You get what I mean? So estrogen and progesterone also work in this way. Okay, allow me to draw it this way. I draw it in red so that you clearly understand what is this thing. Cuba fahami kenapa merah. Apa ini? Okay. Ini, kalau kamu tengok gambar raja ini, saya dah lukis kat sini. Inilah panggil ketebalan. Ketebalan apa? Ketebalan endometrium. Okay, endometrium thickness. Apa itu endometrium, cikgu? What is this? Yes, the woman what? Or the ladies what?
The ladies what? Inside the womb, di dalam rahim, where what we call it, the implantation take place, di mana penempelan itu berlaku lah. Okay? And then for this, on this side here, you need to notice this is more or less refer to the size. The size of follicle, the size of the corpus luteum, and etc. Okay? So do you get what I mean? That's mean when progesterone goes up, that's where our endometrium start to fall down. Okay? It fall down. Teacher, I don't understand. Saya tak faham. Okay, kalau saya terpaksa lukis juga, saya ambil masa kamu hari ini. Kalau saya terpaksa lukis, if let's say, teacher, what is this? An alien UFO. No. Okay? Yeah, I know my drawing look very hideous because I didn't bring my drawing pad. So I draw it nicely another one time. Let's try it. I hope you can forgive me kalau lukisan tak cantik. I'm not here to actually to disrespect the ladies whatever. No. So this is the ovary. Ovary. So I use a green color to indicate something come out right now. So this is released out here. We call it as what? Okay, the ovum or the secondary oocyte also can. Then what is the red color that I'm trying to say? This is the thing here. Indeed. Dia akan jadi makin tebal. It will become more thick and thick. Okay. So let's draw it this way so that you understand. Okay. So this is called what? This structure is called what? This structure is called endometrium. Which filled with blood. Dia penuh dengan salur darah. Di mana, let's say the ovum is fertilized, ovum itu dia senyawa, dia bentuk embryo nanti dia akan tempel, dia akan lekat di atas endometrium, nanti kembang. Grow bigger, become fetus, then come out as the baby. So this red color endometrium, the thickness, how the thickness actually work, it start from thin, then become thick, then from thick, then become thin back. Thick become thin back. Thick become thick, thin, tebal menjadi nipis. Maksud dia height, keluarlah darah. 它出血代表那一个厚度就开始变薄了的意思。Okay? That's why kamu nampak tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, tinggi ke rendah balik. So it is a cycle. That's why if got another name here, this part actually also we call it as kita height in English. BM. Yeah, I use red so that you clearly see that again. Kita height. Ataupun BM kita panggil menstrual cycle. The bawah sekali tu, tiga line ni. Yang line kedua ini kita pakai apa? Kita ovary. Sebab kita akan nampak benda kecil jadi besar, besar jadi kecil, hilang balik, kecil mula jadi besar balik. Okay? Kita ovary or English ovarian cycle. Okay, on top is a hormonal cycle lah. In other words, this whole thing. That's why what is female reproductive cycle? They made up of two things at least you need to know. Which is what? Ataupun ada dua benda yang di sini satu kita panggil kita ovary, kita ovarian cycle. Another one is the menstrual cycle. Two together. Okay, at least you need to know. At this moment, do you think you can understand? Yes, apa dia? Okay, let's make this way. Kalau faham, sila angkat jari. Come baby. Come on. Okay, good. Henry? Okay, good. Okay, kita sambung So from that,
we can now go to answer the questions already, one by one, little by little. Start with this. Okay. So the first duty is you must understand. Okay. You must understand these types of graph no matter what. I just taught you to look into graph for 4 hormone. Satu graph untuk 4 hormon sekali. Dia pecah dulu. Kenapa dia pecah dua? Because satu untuk pituitary, satu untuk hormon seks. Juga apa ini? Pituitary. So maksud dia, it come from kelenjar pituitary. English pituitary gland. So it could be only 2 hormone for P or Q here. Kalau kamu nak tembak pun, which are FSH or LH, then tembak nanti. And sex. So why sex? Why sex? Because it is in the ovary ataupun dalam ovari. So kita panggil dia seks. Jadi apakah hormon dalam ovari ni? Kalau kita nak tahu juga, kita tahu ada 2, iaitu estrogen. Estrogen, English estrogen. And then progesterone. And make sure that the spelling is correct. English got extra E, BM no. So nanti kalau nak tembak jawapan, you know, okay, so one is only got 2 choices here. So what would be Q? Without looking at anything, sebelum kita pergi jauh, apa itu Q? Kalau kita nak juga belajar, Q itu dia mula naik kan? Saya gunakan warna kuning untuk tunjukkan apa yang tadi saya ajarkan. Dia mula dengan naik ni, Q naik. Oh, lepas Q naik, tadi kita guna warna hijau betul? Q naik, sesuatu pun ikut naik. Okay, nampak dia naik. Selepas Q naik. Jadi apa itu Q? Do you want to try? Apa itu Q? What is Q? Yaman, and what is R? What is Q and what is R? Come on. Hey, come on, Yaman. Tak mungkin tak tahu kan? Apa itu Q, apa itu R? Hello, ada orang tak? Q ini ialah FSH, setuju tak? R ini ialah estrogen. So, if you remember, after the green color go up to the highest, pergi ke puncak, dia menyebabkan satu hormon lain ikut naik sampai ke puncak. Apa itu P? LH. Okay? Lepas kita punya follicle, follicle ini menjadi besar, dia lepas keluar ovum tu, dia akan bentuk apa yang kat sini? Kalau depan sini kita panggil follicle, English follicle. Primary, secondary, then graphite. Behind one, yang belakang ini kita panggil corpus luteum. I need your response. Don't be too silent. So when corpus luteum come out means, I use back the color, the purple. Yes, at first, kalau mula-mula tengok dia rendah. Tapi semenjak mula corpus luteum itu keluar, dia mula meningkat tinggi. Nampak? Jadi macam mana kita nak lukis sekarang? Macam kita nak lukis. Kalaulah saya boleh lukis dalam bentuk yang anda faham di sini. Okay. LH sampai tinggi ni, so kamu akan lukis macam ni. Jadi dia akan lepaskan apa? You draw it this way ya, kamu akan lukis. Okay, tadi kita guna ovum itu kita guna hijau ini. Dia akan keluarkan hijau. Dan pastikan benda ini masih sambung. Hati-hati. Okay. Manakala corpus luteum itu tadi kita guna coklat. Dia akan mula jadi besar. Dan dia akan berbentuk pelik. Sorry. Okay. Dia akan mula berbentuk yang tak tentu.
Dia akan mula kecil dan seterusnya. Okey, jadi namakan hormon P dan R. Jelas lah. Cikgu, boleh tulis ke tak shuffle? P ialah LH, P ialah LH, R ialah apa? R ialah apa? Ya, saya tak dengar respon pun. Respon dia apa? Adik-adik? Estrogen ataupun English OSTROGEN. Ya, ejaan tak boleh nasalah. Can I get some response from you? Okay, Q is FSH, good. Okay, good. Then we'll continue. Kita cuba sambung lagi. Okay, complete the follicle development in box M and N. Okay, I have drawn for you. Okay, I'm drawn for you. Now, extra note. Extra note. Apakah fungsi ataupun function? One by one. One by one. What is the function of FSH? Cikgu, saya tahu. Fungsi FSH ialah merangsang perkembangan follicle. Itu bab 12. I repeat, FSH is a function is to grow and also develop the follicle getting it bigger. That one is chapter 12, bab 12. Bab 14, bab 15 ni lain. FSH dia ialah the hormone yang yang mempengaruhi ataupun yang meningkatkan rembesan hormon estrogen. Okay, it's a hormone which increase the secretion of estrogen hormone. Kenapa? Sebab tengok ya, FSH meningkat, estrogen meningkat. Okay? How about the next? Let's say I've talked about estrogen. Apakah fungsi estrogen? Cikgu, saya tahu. Memperbaiki, repair the endometrium wall. Kalau kamu tengok kat sini, sebab estrogen naik, endometrium ini pun mula baiki. Dia pun baiki, repair. It's true. Tapi tak cukup. Apakah fungsi estrogen untuk buat liberasi? Dia akan meningkatkan rembesan apa? LH. Okay, ketika memuncak. Okay, in English, increase the secretions of LH while at peak. Kenapa? Maksud dia, dengan adanya estrogen, tengok estrogen, hijau naik, LH baru naik. Hormon berhubung dengan sel lain, hasilkan hormon. Kenapa? Sebab mereka saling berkomunikasi. Kamu perlu buat macam ni, you need to do this. The next one you say, okay, the other one you need to do this. The other one will tell the other one, you need to do this. Satu dia berhubung. Kalau tidak, ada ke tak sel bercakap dengan sel? Tidak. The cell cannot talk like us. Hey, you do this. No. Now they through the hormone, they instruct one by one the cell at different location. Setiap sel di tempat yang berbeza to carry out different function. Untuk membuat sesuatu fungsi yang berbeza. Okay? This also explain. Kalau kamu tengok ini menerangkan juga contohnya kenapa emosi wanita susah nak dikawal. Why the emotions of the female is irregular, because you can see the cycle of the female reproductive cycle controlled by how many hormones? 4 hormone. Ada 4 hormon yang naik turun. Hormon naik, emosi kamu pun jadi lain. Hormon turun, emosi kamu jadi lain. Hormon itu naik, you jadi lain. So that's why women or ladies or female is unpredictable. Perempuan adalah susah nak dirama sebab ada hormon yang bergerak dikawal atur oleh hormon yang banyak. Okay, ada lagi 2 tau. Kalau kamu tengok kat sini, apa lagi fungsi hormon lain saya tulis kat sini. Contoh, hormon apa?
hormon LH. Apakah fungsi hormon LH ini? Okey. Fungsi dia, okey, dia akan meningkatkan rembesan hormon apa? Progesteron. I repeat lah. So the function of FH is to increase the secretion of progesterone hormone. Sebab tanpa LH ini, ovulasi tak berlaku. Corpus luteum pun tak jadi. Jadi dia tak boleh nak buat apa-apa. Right. Okay, I think I need to put it down there. Letak kat bawah supaya kamu boleh nampak semua sekali ya. Satu lagi progesteron. Progesteron fungsi dia apa? Progesteron dia fungsi dia apa? Kalau progesteron meningkat, apa yang akan meningkat? Dia bukan meningkat Kalau kamu tengok betul-betul progesteron meningkat, semua akan berada kat bawah. Contoh FSH. So progesteron tinggi, tak ada FSH. Jadi tak ada folikel lain yang akan bertumbuh. Cikgu, kamu cakap ini ada dalam buku teks. Okay. Open up the text in BM version. Cuba buka untuk kamu faham. Supaya kamu nampak. Kita bukan cara, kita boleh cakap macam no point look in front. Cuba tengok dalam screen. Okay. Maksudnya dia tengah baca. Sabar kita tunggu sementara kita jawab soalan lain tu. Buang boleh jawab Tunggu dan jawab. Ataupun saya buka buku yang lain satu. Sekejap. Okay. Nah, boys and girls, take a look on the screen now. Cuba tengok. Okay, macam FSH. Without wasting our time Hormon perangsang folikel merangsang perembesan estrogen. LH merangsang perembesan progesteron. Estrogen merangsang perembesan paling penting LH sebelum ovulasi. And progesteron bukan merangsang dia lebih merencatkan rembesan FSH. Jadi tak ada folikel lain, tak ada ovulasi yang akan berlaku. Maksudnya, kalaulah andai kata orang itu bersenyawa, fertilize the egg, let's say this day let's say today, Monday. Oh no, Monday, today is Thursday right, hari ni hari Khamis. Adakah tak ada perempuan yang akan ada ovum lain, ovum satu dah bersenyawa, yang lain masih kat ovary. Adakah tak ovum lain akan disenyawa pada minggu kedua, ketiga dan keempat? Jawapan tidak boleh sebab tak ada FSH. FSH kurang. You understand what I mean now? There won't be another ovum being released out, ovulate, or somehow them being fertilized because the FSH, LH now is very low level. That's why it won't have the second fertilization take place. Pernah dengar ke? Tak ada kan? Anak dah lahir keluar, ada lagi anak dalam kandungan 2 minggu tunggu lagi. Tak ada kan? 有没有听说过这样荒谬的事情？没有是吗？对没有？你说你孩子还有2个孩子，一个孩子生下来了，医生跟你讲说第2个孩子在你肚子里面的要等多2个礼拜，没有的吗？对吗？这样的话惨了咯。You understand what I mean? Hello. Okay, next. Sambung. Okay, saya rindu kawan-kawan kita semua ya. Okay, yang tak datang. So, we continue. Explain the relationship between the structure M and the level of hormone S ataupun hubungan antara aras hormon S dengan struktur M. Struktur M, okay.
suatu M menjadi N tu kan. Lepas itu dengan hormon progesteron. Kalau kamu nak lupa supaya kita tak salah, progesteron, right? And M is what? M itu ialah corpus luteum. Jadi macam mana kita nak jawab? Selepas ovulasi, alright, in English kita ovulasi, okay, M ataupun corpus luteum akan merembeskan hormon S. I hope that the space is enough. After ovulation, the structure M will secrete. Okay, secrete what? Hormone or S hormone. Okay. So what happened next? Okay, paras hormon S akan meningkat. Dia akan meningkat. Progesteron akan mulai meningkat. Untuk apa? Untuk mengekalkan, okay, ketebalan endometrium. Okay, so the hormone S will increase, or hormone S level will increase to maintain the thickness of endometrium. Okay, what else? Apa lagi? Jadi, apabila M degenerate, apabila itu menyusut, okay, dia degenerate, hilang dah, okay, hormon S makin kurang, betul ke tak? Hormon S berkurang, ataupun paras hormon S berkurang, dan dinding endometrium akan meruntuh ataupun mula shred, okay, ataupun disintegrate. Jadi apa, when okay, when M, okay, degenerate. No other words, dia memang mengecil, hilang. It's not destroy, it's not disintegrate, but degenerate here. Okay, the endo, what we call it, the level of hormone S decreases. Okay, and the endometrium wall, okay, begins to disintegrate. Or to shred also can. Okay, and now I continue. Jika persenyawaan telah berlaku, aras hormon S dikekalkan dan kehamilan terus berlaku. The hormone S will maintain and the pregnancy is proceed. So what's the function or importance of hormone S? Okay, what's the importance of hormone S here? Apakah fungsi untuk hormon S? Maksud dia, jika sperma dan ovum itu berjumpa, mereka dah bersenyawa, kita punya progesteron ini akan terus naik. Draw it this way so that you can see yourself. Dia akan terus naik, maintain or high. Okay, instead of it won't be like this. Dia tak akan turun, dia akan naik. Kenapa dia nak naik? Supaya tak ada FSH yang akan naik lagi. Tak nak. FSH akan kurang je selalu. So no other ovulation can take place mah. No other follicle develop. Jadi kalau kita nak tulis jawapan dia, okay, hormon S akan English inhibit lah. I forgot English how to write in BM. I put it in BM first. Hormon S will inhibit. Akan merencatkan. Merencatkan tiba-tiba tak lupa. Merencatkan apa? Merencatkan rembesan hormon
hormon FSH dan LH dari, ini tak tulis pun tak apa, dari pituitary, kelenjar pituitary. Okay? English will inhibit the secretion of hormone FSH and LH from pituitary gland. Okay? That's why dia tidak ada perkembangan folikel. Okay? Maksudnya apa lagi? Jadi tidak ada rembesan hormon. Panggil apa itu? Estrogen. Write in English later cuba faham dulu. Jadi tidak ada hormon estrogen yang dirembeskan, jadi akan berlaku. Jadi tidak ada. Okey? Tidak ada apa? Ovulasi akan berlaku. Maka tidak ada ovum akan dikeluarkan kan? Jadi maksudnya dia apa? Maksudnya dia apa? Maksudnya tidak ada persenyawaan akan berlaku. 她已经怀孕了，她不就在2-3个礼拜内再怀孕第3胎嘛，对没有？有听过人怀孕了今天怀孕，再过2-3个礼拜怀第2胎吗？没有是吧？所以这就是原因咯，这就是为什么这就叫这部分masih faham. Itu mengelakkan daripada mengandung kandungan kedua dalam masa 2-3 minggu lagi, dia elakkan. So in English, okay, in English means no development of follicle because of no FSH, thus no secretion of estrogen hormone. Okay, no ovulation because no estrogen, no LH, right? LH won't peak also, no ovulation take place. So mean, in other words here mean no ovum lah, no ovum already released out, right? Tak dikeluarkan, thus no fertilization will occur. 明白吗？不然的话，你想象在你的妻子今天受精了 ，OK， 今天受精了，3个礼拜后她又受精，意思是说，I try to make it this way 啊，意思是说，她3个礼拜后再怀孕了，所以你想象在这样的情况下，一说生孩子9个月后她生了1胎，还有第2胎要等3个礼拜，是不是因为？就是要对吗？我有没有 share screen 啊 ？Hello， 不是西龙哦，看到了。So now do you understand or not? Henry 明白吗？可以给我一个反应吗 ？Yes or no? Hello, understand? Mr. Kong, right? Yeah. Miss Kong, do you understand? Kong 对吗？空包轩对吗？我没错，对吗 ？Okay, good. 比较简单，看似简单，但是就是这样子。他你一直在转来转去讲 ，OK， 我也不要浪费大家时间了。这边还有第二个 essay 是我要带大家来解释，就是避孕环 ，OK？I want to take your concern on this aspect 避完7分钟，我们再解决掉哈 ，OK？OK， seorang wanita mengambil apa? Pil perancang. Pil perancang. Apa itu pil perancang? Okay, contraceptive pill. What is it? Hello， 什么是 pill perancang？ 我听着，我等着，什么来的？避孕药 ，OK？You get what I mean 啊 ？I don't talk to myself alone 啊 ？Are you okay？
Okay? Pil perancang. 所以说，中国避孕环可以避孕。Okay? Okay? Listen lah. Kandungan pil itu merencah perembesan hormon FSH, inhibit the secretion of FSH。中国人他怎么会讲呢 ？OK， 我直接写答案给你们。OK， 我就去另外单词，我直接我就开一个 Word 来写给你们。怎么避孕环会有这样的功能？我直接写给你们。OK，so pil perancang。Okay, pil perancang kehamilan. Okay, mengandungi apa? Mengandungi apa? Kalau kamu nak sebut, mesti sebut. Dia mengandungi apa? Paling penting kamu mesti sebut progesteron. Okay, progesteron dan estrogen. Estrogen tak penting ya. Ini tak penting. Kalau kamu sebut tak apa. Tak sebut pun tak apa. Estrogen sintetik. Kemudian sintetik 人造的 English 啊 the contraceptive pill. Contraceptive pill contains, okay, synthetic progesterone, okay, and estrogen. If you can write it, good. If you don't write, and estrogen is okay. So this progesterone make the FSH role in the question already mentioned. So no need, you no need to put in more. Tak perlu tulis lagi. Jadi dengannya FSH, okay, aras atau paras FSH rendah di dalam badan, maka tidak ada perkembangan folikel. Okay? English, the FSH level is low in the body. Why is low? Because of the progesterone. It inhibits FSH. FSH does no development of follicle. Okay, no other follicle grow out lah. Then so what? It means also that no tidak ada follicle graft yang terbentuk. English no graft and follicle that is formed. So less or no, the best is less estrogen, okay, is secreted ataupun itu mau lebih国语的 kurang estrogen dirembeskan. Okay, kurang estrogen maksudnya kelenjar pituitary kurang dirangsang dan LH, okay, tidak dirembeskan. 你说那pituitary它刺激少嘛，所以 LH 也就比较少咯。Jadi tidak ada ovulasi berlaku. So 没有 over 秒就不会怀孕，它都没有那个卵子嘛，卵子都没有跑出来。OK， 我现在先去英文先解决掉。So does no development of follicle。第二段 ，no Graafian follicle is formed。所以说 less estrogen is secreted， 身体就比较少 estrogen 啊。So the pituitary gland is less stimulated and LH is not secreted。本来应该是 LH 多嘛，它才有卵子跑出来，但没有吗？全部都没有。Thus, no ovulation take place. Okey ya? Saya harap jawapan ini membantu anda sekarang faham apa maksudnya itu pil perancang kehamilan hormon。所以说，需要这一边呢，我们要明白的是，荷尔蒙不是单纯的讲说它一个功能就不是，它可以影响到另外一个细胞的作用，或者是产生更多或少的荷尔蒙。你明白的吗？一个细胞跟细胞之间的沟通，他们怎么样沟通？用荷尔蒙。明白我讲什么吗？所以不好意思啊，明白吗？哎，给 respond 呢？明白吗？可以 ，very good。yang lain？
Okay, good. Jadi itu saja. Saya akan tutupkan rakaman dan saya nak ambilkan satu sekali screenshot. Open up your video. 你们看到我要去Gaia Resident 了，来。哎呀。Okay, 来 open up your camera。你们很坏耶，不要给我开 camera 啊，我记着你们。Okay, 算了。Okay, itu saja. Terima kasih.